Bwana Francis Secretary General w'ikipe ya AS Kigali mu rugendo ikomeje n'ubundi rw'amarushanwa nyafurika ya CAF Confederations Cup. Bwana Francis, iyi ekipe ya AS Kigali nyirango hano tugeze Turukiya, turi Istanbul, ariko ku basigaye i Kigali, ku bakunzi b'ikipe ya AS Kigali, mwabaciramo uru rugendo ubundi rureshya gute, rutangiye gute cyangwa rurakomeza gute? Murakoze. Uru rugendo twarutangiye saa 7 za mu gitondo na 45 nibwo twahagurutse i Kigali tunyura Entebbe, Uganda. Twahamaze isaha imwe, hanyuma duhita twerekeza Istanbul mu rugendo rw'amasaha 6. Tuhageze rero mu masaha 5 n'igice z'amanywa, n'isaha imwe na Uganda bari imbere yacu isaha imwe. Ubu rero tuvugana turi kuri hoteli tugomba kuba kwirirwamo tukararamo ya Istanbul. Ni hoteli yitwa Pullman, akaba turi buhabe uyu munsi tukahava saa 11 n'igice za mu gitondo dusubira ku kibuga cy'indege cya Istanbul muri Turukiya kugira ngo twerekeze Tunis, aho tuzagera mu masaha 4 n'igice, hanyuma twerekeza mu mujyi wa Sfax. Muri make urugendo nuko rumeze. Aha rero tugeze ubu hari ibikoresho byose, ngira ngo ni hoteli y'inyenyeri 5 nk'uko mubibona. Ibikoresho byose birahari, bagiye gukora gym kugira ngo bakomeze bitegure hatabamo akanya kanyuzemo badakoze. Ubu nyuma yo gufata amafunguro bararuhuka, hanyuma nibabyuka bakore gym kugira ngo bakomeze bitegure. Murakoze cyane. Murakoze cyane.